Sam Ivan i evo nas u novom serijalu na mom kanalu. Danas ćemo da igramo Assassin's Creed Rogue i to je prvi walkthrough na mom kanalu ujedno, tako da napišite u komentare da li vam se sviđa, odnosno da li ćete da gledate ovaj walkthrough i da li da nastavim da ga snimam. Tako da bacimo se u igricu, za trenutak ćemo vidjeti tamo. Ok ljudi, znači evo vratio sam se, evo me u igrici, znači ono, tako izgleda kada uđete. I znači ovako, ja sam ovo već igrao, davno sam to igrao. I ovo je, znači, ovu story mode, kako se zove, sam tu dotle prešao. Ali evo sad ćemo mi započeti novi start new game. Tu ćemo napisati YouTube i confirm. Tako da ono, upućen sam malo sa pričom, ali to sam igrao ono tek kad igrici, zašto, tako da sada baš i, ono, kako da kažem, baš i nemam neka sećanja na ovu igricu, odnosno na serijal ove igrice, tako da ono, snimat ću ovako kako je, šta da radim. The same blueprints can be, dobro. Znači evo, klip sam počeo do 11:20 i potručio se da ne bude previše dug. Ono, radimo nešto početno. Tako da. Inače da, ja ću čutati dok oni pričaju, tako to. Stay my blade from the flesh of the innocent. Hide in plain sight. Never compromise the assassin brotherhood. These are the tenets of the creed, the principles I used to live by. I was a young man then. The 7 Years' War was about to begin. I could not have imagined what the future had in store for me, nor the cost I would choose to bear. My name is Shay Patrick Cormac. This is my story. Ok, znači, eto, to je, videli ste uvod. On lik, znači naš glavni lik se zove Shane Patrick Cormac i mi ćemo sa njim da igramo. Znači sad nam je objektiva da ubijemo ovog asasina, tako da ono, ajde, pravo ćemo. Ok. Just look. I make my own luck, Liam. Oh fuck, sjelo mi se facecam. Čekaj. Have you been spending it all getting out of trouble? Well, you know, trouble just follows me around. Let's head back. Znači ljudi, ipak izgleda nismo mi morali da ubijemo ovog asasina. On je naš prijatelj, znači on se zove Liam O'Brien. I nismo morali da ga ubijemo, znači lik je bukvalno ono, naš prijatelj. Tako da ono, čekaj, samo da vidimo. Ima ovo može da se otvori na neki fazon. Da, lutovat ćemo to, samo im da je on otišao. Aha, vidim. Znači tu u tim čestovima koje otvarate dobijete pare, tako da ono, idemo, pratimo Lion O'Brien. Ok, to je onaj eye look, nisam siguran da se tako zove. Idemo mi dole. Ok, evo nas u tom kampu. Brzo smo stigli. Where the hell were you two? We're out hunting. What happened here? My men were attacked by some English sea dogs. Why, Captain Joseph, couldn't you fight them all off by yourself like you're always saying? It is Capitaine Louis-Joseph Gauthier, Chevalier de la Vérendrye. And you are dreaming if you think any training could make you into a proper assassin. Do you even know what that means? It means being responsible for an ancient and proud tradition. It means obeying your mentor without question. How else will we ensure freedom for the human race? Them's pretty words, Chevalier. But I don't feel too free at the moment. Well then, feel educated. You simpleton. You rot-brained cabbage farmer. Sad ćemo da roknemo ovo.
simpleton. You rat-brained cabbage farmer. General, stop! We got a common enemy, and I reckon he's close. The Royal Navy attacked my vessel and forced my men to flee. We are stranded, and what is worse, the smugglers we were supposed to meet have been taken prisoner. Sayonara, free those smugglers. You treat our wounded. What the fuck, brate? Take these. You'll need them. Izgleda nam je ovaj lik dao mačeve, što će biti jako, jako dobro. Što se trebamo free the smugglers, znači trebamo remain undetected by British guards, kill all British guards. Ok. 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 Lik je umro. Sad ćemo ovog da oslobodimo. Tako. I sad idemo okolo. Odnosno odavno. Ok, sada ne znam kako ću, aha. Idemo ovamo ovu dvojicu da roknemo. I onda će sve biti dobro. To je to. Možemo ovu dvojicu doći dobro. Ah, fuck, vidjeli su me. Ok, sad ću da ih sve pobijem. To je to. Sada moramo da spasimo ovu dvojicu. Ovog klipa, ako vam se svidio, ostavite like, share, sub, a mi svi imamo neku naredni triplo. Poz!